جه سروکی پارتیا سوسیالیستا کردستان پسکی هجای بایرام بوزیل جه آمده دپرسم. هجای بایرام تو بخیراتی کردستان 24 افتف گراهون ببریارن آوا بکن جه چند پارتیان پکته چما قرار داد ویده میدا هون وی تفگره و جه چار پارتیان باکور کردستان پارتیان کردستانی نه بگ بینن. سپاس دکم دوباره جبو مازوانیا که 24 بکرتی اتخوازم ام بجن زمین آوی نقاش گرکچه و نقاش هنجته و نقاش بورا رایا گشتی را پار بکم وکن زانن بو سه چارمه لترکیه نقاش کلیگرین که کو آرمانجا خوشی چکبردان پککیه البته ام چکبردان پککی گاوی که پیروز دبینن گاوی که ارینی دبینن و ام هیوی دکن کو اف زمین جبو سیاستا کرجی جبو سیاستا دموکراسی لترکیه جی خوش بکه و هر وسا اف پیواجو بکار آلی کار بکو آشتی و آرابی لباشور کردستان جیب به و هر وسا پروسسا گیشتنا ستاتویک جبو روجاوا جی هیسانتر بکه ام بالتباهی پشکریا و پیواجویت کن لی ام بدزانن کو د عین وقت دا د پیاما دا خوازیا بلاوکا عبدالله اوجالان دا جبو دوزا کرد جبو دا خواز نتوی جبو ستاتویک نتوی تو دست نشان کرنک تو گوتنک تنیه عکسوی دجه ستاتویه دجه فدرالیزمه دجه خسریه دجه مافی نتوی درکتن هیه و او هلوست جالیه کردان و بتواهی تی رد کرن تی محکوم کرن و او هلوست وک انکار کرنا تکوشینا آزادیا کردستان یا 100 سالا بورید بینن جبر کو 100 سال گل کرد جبو آزادیا نتوی جبو ستاتوی شار کرن افخاسا بردردان هر وسا چکدار و آلیگری پککی جی اف 40 ساله جبو آزادیا کردستان جبو ناسنامایا کردی خابات کرن لی ایرو خویای کو اجالان عکس و بوچونه عکس و تجربه بوری دبجه کو ام تشتک نخوازن فدرالی جی نخوازن خسری جی نخوازن مافی ناس اوکی کورتری جی نخوازن اف پروبلمه و ام دبیجن تنه پارتی که کردستانی بهزله کو بکار به امی آلیان حمیز بکه دکاره و پیواجوی بر به پیش و به یعنی پیواجویا چکبردان دکاره بگیشتنه آستا صافی کرنا مثلا کرد دکاره و پیواجوی پیش آبه کو سبه مافی کردان ده دستور دا جی بگرن ناسنامه کرد قبول به زمان کردی و زمان فرمی به قبول کرن و کردستان اگر ایرو نبجی دمه که دور دجی بگیشه ستاتوی که فدره یک جه ام بوی دناب حولدان اقدانه کو بریک اول و پشتوی پارتیه که بهز پارتیه که بانی ام آوا بکن باش لی هنجته که دجی هیه اتخاذم بیجم جو وی پیواجوه نوها خلقی کو آلیگری کو حتی انا پشکریا پکی که تکرن پشت بلاوکا اجالان دناوا شکستنه دانه آلیه روحی و دناوا تکچونه دانه و به باوریک پیدا بوه گیش بونه نزانه چه بکن یعنی امی دبیجن اف 50 سال بوچه مشار کرد باش اف خاصا زاروی me بوچه شهید بون جبو وان هنجتان ام نوها وک پارتی چار پارتی کردستانی اف بو 4 ماه 5 ماه ام دناو هفکاری دانه خباتک چتکن جبو کو باوری بدن خلقی جبو کو آسویا خلقی کرد زلال بکن و ام وی پیامی ددن کو دوی ملت کرد بهوی نبه چوا باشور کردستان پشت افخاسا تراژدی و تکچون گیشته ستاتوی که فدره و باکوری کردستان جی مطلقا بگیشه ستاتوی که فدره جبو وی اف خبات me بردوامن لی چشته که دجی بیجم مثلا
پێکانینا یعنی شێکردا پارتیەک وەخت دگرێ ئەم هینا دناوا مەداتێنی قاشکردن ji bo wî ez naxwazim yani ez bêjim ku îro heta sibê dê ava bibe lê ev hevkariya ku em çar partî dikin roj bi roj zemîna partiyekê banî çê dike ez dixwazim raya giştî re viya parve bikim. باشه هجای بوزیل دورماینا شاندا دمه یا توی امرالیه و کمبونین وان دگل پارتیین کردستانیین باکور کردستانی هرچی قصد ماهیک نهات بنجیل حتی و دمه هیچ گفتگو راویجه اک جوینه اک چه نبویا هون چاوا دبینن و دنرخینن آرمان چیه؟ بله yani siyaseta deme û Öcalan siyasete ki ne neteweyî û ne Kurdistaniye pir zêde nêzîkê MHP û AKP bûne û dixwazin ev pêvajayê ku dest pê kiriye di çerçeveya daxwazên Bahçelî û dewletê da pêş here. Zanin ku em Partiyên Kurdistanî nêrîna me cuda ye, helwesta me helwestekê Kurdistanî ye. Em birexnekarin, em vê helwestê rast nabînin. Tevê ku çekberdanê erênê bibînin jî lê nedaxwazkirina statûyekê ji bo Kurdan em helwestekê rast nabînin. Ji bo wî jî dixwazin dûrê me bin, em wisa dibînin. Dixwazin goyê xwe ji rexnê me ra bigirin. Dixwazin bême bê beşleriya me vê peyvajoyê bibeşînin. Ev jî kêmasiyê kêmazin e tabî ji bo vê pêvajoyê jî û ji bo miletê Kurd. Bele. Gelek şik û guman li ser berdewamiyan jî sergirtina vê pêvajoyê bênav hene. Cenabê hewa çi çaverê diket? Bi Kurtî û Kirmancî ez bêjim. Aya bê û celan pekekê dêxwe helweşîne û çekê xwe dane? Aya hemberî bêdenkirina çekan dewleta Tirkiye amade çi mafekî bi Kurdan bide her çi nebîtin heta raya giştî qadê razî bike. Denk paş te ez dixwazim heval haydar. Hejaya Bozyel ez dibêjim şik û gumana hewa li ser vê proseyê heye. Belê. Aya tiştê ku hûn dibînin têvê wateyê ku dê biçe heta serî ser bigire? Belê. Carek dixwazim zelal bikim ku dewlet bixwe di vê meselê da yani ji bo çekberdana PKK çi qasa ciddiye em di nava şik û gumanê de ne. Yani akıl eviya dibêje eger hûn dixwazin PKK çekberde divê hûn zemîna wî çêkin, divê hûn riya vegerê ji wan re vekin, divê hûn her roj êrişê wan nekin, her roj zimandirêjê wan nekin. Dewlet nuwa helwesta xwe ya îro alîk ve PKK ra dibêje bila çekberde lê alîk ve jî bi zimanê xwe bi helwesta xwe vê pêvajoyê provoqe dike yani. Yani sanki naxwaze PKK çekberde. Wisa xuya ye ku bi zextên hêzên navdewletî dest bi vê pêvajoyê kiriye lê hewcedariya vê pêvajoyê jî cî bi cî nake. Yani ji bo vê yekê nuha hincet jî ev jî hincet dide PKK ku dibêjin heta Öcalan rasterast müdahale neke bi me ra neke vê nava pêwendiyê û ew bixwe em bêjin pêvajoyê rêve nebe kongre nayê çêkirin kongre PKK. Yani ev xuya ye ku hîna çekberdana PKK jî pir zelal nine. Yani dewlet ji ber ku hewcedariyê wî cî bi cî nake. û PKK jî îhtimal henî hêz dixwazin provoqe bikin, dixwazin PKK çekber nede. Bo wî em dixwazin dewlet di vê meselê de cidî be, PKK cidî be û ev proses boy ku serkeve herkes erkek û dikeve ser bilî wî cî bi cî bikin. Ama hêjayê bayram di ragihandina xwe ya hevgirtin yan jî dirûstkirina tevgereke siyasiya Kurdistaniya çar partiyên Kurdistanî we tiştekî balkêş gotiye ku cihê baweriyê ye. Hûn dibêjin derfetek hatiye pêş ji bo daxwazkirina mafên Kurdan. Divê ku vê derfetê ji dest nedan û bikarbînin. Çawa dikarin vê derfetê ji dest nedan û bikarbînin? Hemû partiyên Kurdistanê digel wan partiyên
تورکی جی حساب دکن بدنگی کرده؟ بله حتی نوها گلک آستنگی درکت پیشیامه دولت ایریش کر زختان لما کر پارتیه ما هات گرتن و هر تم ترکیه جبوا وان ایریش خواه آستنگی خواه زخت خواه هبونا پککی شر پککی و نوا کوانه دا ترور نشانده و به هنجت ایریش باشورجی که روژاواجید که و به هر کسی را شرط که باوریا ما اوه کو دما شر راوسته باندورا شر لسر گلی کرد رابه و زمین سیاست نرم به خوش به و گاوه امجی دکارن هستانتر دنگی خواه بگیشن رایا گشتی امجی دکارن هستانتر خلقی ریخستن بکن و گاوه ام باورن کو خلق جیخ کو گوی خواه بده دنگی چکان و دنگی گوی خواه بده مقدوریت پککی و گوی خواه بده داخواز نتوایی کو آلی کردی تینه زمان شکامتنه ملت کرد دا آلی داخواز نتوایی دا زلالن لی حتی نوها او زمینه کو ام وی پیواجه ریخستن بکن ام خلقی کو ام بیجن مثلا کردی دا هشیار بونه بین باهب او امکانات مچه نبون ام هیوید کن کو او امکانات پشت چک بردانا پککی و حسانتر ببه و دوی ام جی رولا خواه دوی پیواجه دا بلیزن بله گلک سپاس بو سروک پارتیا سوسیالستا کردستان پسکی هجای بایرام بوزیال جه آمده تو هر هبی